ikaze kuri YouTube channel yacu ku isomo rya 33 kuri level ya B1. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo twita ingera z'igihe mu Kinyarwanda. Temporal adverbial. Temporal adverbial ni ingera z'igihe. Yego. Jetzt bisobanuye nonaha, gestern bisobanuye ejo hashize, später bisobanuye mu kanya, damals bisobanuye icyo gihe, morgen bisobanuye ejo, neulich bisobanuye aka kanya nabyo, sofort bisobanuye nabyo aka kanya, gleich bisobanuye mu kanya. Izi rero tuzikoresha akenshi turimo dusubiza ibibazo. Ibyo bibazo rero akenshi biba byabajijwe hakoreshejwe van ryari, bis van kugeza ryari, ab van kuva ryari, wie lange igihe kingana gute, seit wann kuva ryari, wie oft inshuro zingana gute. Ni ukuvuga ngo rero niho twifashisha zino temporal adverbial kugira ngo dusubize ibyo bibazo. Yego. Vergangenheit. Reka tubanze turebere hamwe temporal adverbial ariko zikora mu gihe cyashize. Gestern nejo hashize. Urugero, ich habe gestern die neue Software heruntergeladen. Ni ukuvuga ngo ejo na downloadinze software nshyashya. Vorhin. Vorhin bisobanuye mbere ariko ubwo nahashize. Vorhin war herrlicher Sonnenschein und jetzt regnet es. Ni ukuvuga ngo mbere hari izuba, hari hakeye, ariko aka kanya iri kugwa, imvura iri kugwa. Damals icyo gihe. Damals waren lange Röcke in Mode. Ni ukuvuga ngo icyo gihe amajipo maremare yaragezweho. Yego, icyo gihe amajipo maremare yaragezweho. Früher bisobanuye mbere. Wir haben früher weniger verdient. Ni ukuvuga ngo mbere twinjizaga amafaranga make cyangwa se twahembwaga amafaranga make. Neulich mu kanya gato gashize. Ich habe ihn neulich gesehen. Ni ukuvuga ngo mu kanya namubonye. Yego. Kürzlich ishobora gusobanura mu kanya cyangwa se vuba. Yego, nkuko tuvuga mu Kinyarwanda. Urugero, es hat kürzlich einige Veränderungen in der Firma gegeben. Ni ukuvuga ngo vubaha habaye impinduka muri kampani. Einstein ni kimwe na früher. Yego. Urugero, unser Haus war einst eine Bäckerei. Ni ukuvuga ngo inzu yacu yabanje kuba iki? Yabanje kuba Bäckerei. Ni ukuvuga ngo Bäckerei ni ahantu habakorerwa ibintu biva mu ifarini. Ubwo imigati, amandazi, amakeke, ibintu nk'ibyo. Rero ni ukuvuga ngo inzu yacu mbere yabanje kuba Bäckerei. Gegenwart. Noneho ni adverbial zikora mu gihe turimo, muri present. Urugero, heute uyu munsi. Ich werde heute ein neues Auto kaufen. Ni ukuvuga ngo ndaza kugura imodoka nshyashya uyu munsi. Momentan bishatse kuvuga aka kanya. Wir können uns nicht treffen, weil ich momentan ziemlich beschäftigt bin. Wango ntago dushobora guhura kubera ko aka kanya mpuzeho gato. Yego, kubera ko aka kanya mpuzeho gato. Ndahuze, ntabwo dushobora guhura. Heutzutage muri iyi minsi. Heutzutage ist eine gute Bildung äußerst wichtig. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi uburezi bwiza ni ingenzi cyane. Yego. Gleich bishatse kuvuga mu kanya. Erledige das bitte gleich. Ni ukuvuga ngo ibyo ubirangize vuba cyangwa se mu kanya. Ubirangize vuba cyangwa mu kanya. Sofort ni kimwe n'ubundi na gleich, aka kanya cyangwa se vuba.
Der Kunde bezahlte die Rechnung sofort. Ni ukuvuga ngo umukiriya yishyuye invoice ako kanya. Ni ukuvuga ngo Rechnung ni urupapuro baguha ugomba kwishyura igiciro cy'amafaranga kiri kuri urwo rupapuro bitewe n'ibintu uba waguze cyangwa se watumije. Zurzeit ni nko kuvuga ngo aka kanya. Zurzeit ishobora gusobanura aka kanya cyangwa se ubu ngubu. Zurzeit haben wir Betriebsferien. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi mu kiruhuko. Betriebsferien ni igihe mu Budage bagira amakampani abafunze, abakozi bagiye mu kiruhuko. Rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi mu kiruhuko cya kampani cyangwa se ntabwo turi kujya mu kazi. Nun nayo isobanuye aka kanya. Ich muss nun gehen. Ngomba kugenda aka kanya. Jetzt nayo isobanuye aka kanya. Ich bin in Italien geboren, aber ich lebe jetzt in China. Ni ukuvuga ngo navukiye mu Butaliyani ariko ubu ngubu cyangwa se aka kanya ntuye mu Bushinwa. Yego. Zukunft. None turebere hamwe ingera zijyana n'igihe kizaza. Morgen. Ich werde morgen mit einer neuen Diät beginnen. Ni ukuvuga ngo ejo nzatangira kurya indi ndyo nshyashya. Bald, vubaha. Wir müssen bald dieses Problem lösen. Ni ukuvuga ngo tugomba gukemura kino kibazo vuba. Demnächst ni kimwe na bald. Die neue Auflage wird demnächst verfügbar sein. Hano ni ukuvuga ngo igitabo gishya cyangwa se undi muzingo uri busohoka vuba ahangaha cyangwa se uraba uri kuboneka vuba ahangaha. Ni ukuvuga ngo igitabo gishya cyangwa se umuzingo uragira ute urasohorwa vuba ahangaha cyangwa se uraba uri kuboneka vuba ahangaha. Künftig ni ukuvuga ngo mu gihe kiri imbere. Das soll künftig anders werden. Ni ukuvuga ngo ibi bikwiye kuzahinduka mu gihe kiri imbere. Nachher ni ukuvuga ngo ni nyuma. Rero ni imbusane y'icyo twita vorher ni indi adverb ikora mu mpitagihe cyangwa se muri past. Hanyuma rero nachher ikora muri Zukunft cyangwa se muri future. Zuerst arbeiten wir und nachher sehen wir das Fußballspiel an. Ni ukuvuga ngo turabanza dukore hanyuma cyangwa se nyuma yaho turebe umukino wa football. Später ni ukuvuga n'ubundi nyuma. Die Lehrerin sprach zuerst mit dem Kind und später mit den Eltern. Ni ukuvuga ngo mwarimu w'igitsina gore yabanje kuvugana n'umwana hanyuma aza kuvugana n'ababyeyi. Yego. Ndabashimiye cyane. Kanda subscribe. Hanyuma usangize inshuti zawe zirimo ziga ikidage cyangwa se zifuza kukimenya izi video. Haba hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo, ucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane ikidage mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda tubasha kumva twese. Ndabashimiye cyane. Tschüss, auf Wiedersehen.